And to send a police force around. Nti me so obi de nsa somata de yachi. Nti so somata de me feel say omo ene omo ko no ebia. Nti me so me da me ho no ana me bo no me boss police ni nesum. Akoyeti. Ana obo police ni nasum. Na oni say oye police ni. Na sana no oye police ni kitwa kra nka enya ya. Omo commander odi omo ko patrols. Enti me bo na so no busa am say ono na ma bo na so mama na chefri atoyi. One jelly me kura nya less than 3.5 years. Na mo police ni ne company fo no koye baako. Ena isi adi Raymond be ka kire me say. Minyi ntum say de course wo nyina no me na me share kire a me yeye. No mo ma me short term. Brantie bi wo asma. Sesi o ka asma fo no ho. Adwuma brantie ni di ni ne say ye bo ne pa no akodi adanse kurumu. Juu TV after for medenchia stronkon esan ebremu ene edei ene mame pie baby na se mo hwe mechi a unse ne ambe sinsen se mechi ane mame pie abrante bi a obo ne homoden ewo mpoboa ne yemu pa na oye mpoboa na se o sha obi betime bi se Okrafi Italiana, anase Spain, anase Paris, wakase Dabi, shama haya. Che, enkobe bia, chemi wo haya, nene, me the shoes we bet chewa. Wankasa, unhu shoe no de we atia, na se o shed ya kobe bia, the way our confidence level ebe raise ya ko high no, chemi. Chami hamba aji aboafo nkrato na se meba mene oso sa na efre no ewa ha mene oso ebedi nkomo ya no me adofo ya aboafo a aso yasne se emfa program fefefe emrewo eye africa.co.uk UPFRICA eye online business a omo ba beboa adwadifo ai eni ma bia woton bia o qualify Bomodia call my website ho www.africa.co.uk enchechemu bia no obenye free ho afeye fi ho a ne ye ko pay angel money transfer omo so ba so omo ba beboa ye ne yetumi esen ni sika edi akoma ya dofo e wo Ghana o sen ni sika na ye free ye nyohwe enti bomodia ne ko Google Play ana App Store Neko download your app no. Na sha se send usika e ma review. Se wo send ni sika no. No be say o promo code ye say ya. Ka se joliju, fe joliju hye ho. Insurance so ho. Se da chimbia wo yare ana se wo pese wo nkoto aduro bia. Insurance ni betue sika na ma. Me ka nipa wo fie wo gisika no. Ono na beje sa insurance. Also mo akwaba adeba Juu TV. Yeja o. Yeja. Oso ana mi de minim ze frɛ nanso obi a ɔhwɛ yɛn sisi a ma yehu ni pa kwan oso eye medi ankasa de odi ahenkan kwabna tawia diye yeboa mpanifo din na okita ne sa no yo nti hwan pa ani oso oso eye abemu ebi a enini ese ye wo no oni efri ekuro bi a yefre ho asante asachiri na nkonya asachiri na ose aya bonofa na omame so efri esirim messe ankasa din de kwadwo bio tabiri me maame din de akosua dojena yeboa na edin di ye no efri me nana bema ho di ye
Ye. What the Copotoka say, Mamma can prosper. But enye say Obia commissionibio who a di Hununiano and Nibia. A D and a D for D. D. Wabrabum. If you mean an abema ho. Me come na Nabema, be more cannon and Nabema, me make a man and Nabema near Bono. What's a bono casanzo? Metebono, Namum me betnan crino. I say, Cassa and me no bin in enca. Now so Bono no and Quenen in a crow. And the Siaka crabbing head and them. Bear Benedia for Nunina a Casa Ben. Benco to Ben, sorry. After Nunina Casa Ben, in Tenedia, ye can't a bem. Na minini wo me na ba eho e wa sante bebi wa ye frɛ ho besiase nsan so bi da adweso na kuru ketewa bi sɛ kuru no ufiri nkran kwa a obetra sɛ kuru na nsan waduru adweso ɛho na metena me na ba ho ɛwo na minyini ni mu no me maame ɛbɛfa me fi ho saa bre no na edwa hodo mmienu na edi wo Ghana ha pa na ye mekai pa ya asasawa ena adamba edwa se edwa asasawa menim ho je last me di moto ko me di moto fi ashama ko asasawa ho na we kana on de da on kan yi edwuma yi anti na me ma me kodwa we edwadini anti okobo na sese wo damai anti menyini ni mu no obefa me firi me na ba ho de me ko ho enti me free besiase ye ne kan RC ai Roman Catholic aha me kindergarten ase sa abde kan kindergarten me ase kindergarten na bi sa Daniel friend dey nursery mo sa abde na ye twere select so ne form no aha enti obefa me fi honom no e na ode me koto school bi honom ne ye frɛ school no EP enso na ye EP for asole school ye bi evangelical presby pepepe enti na headmaster na oda say school na no nso firi besen ase na ye friend Mr. Ohene na ba ku bi so ka ho na ye friend Mr. Krofi enti omo fa me de me ye oba enti ya pro na no na ye transfer Mr. Ohene ni free ho enti me ma me be yi mi free say school no de me call school fufuro bi ba ya na ye preparating school ye bi Sankis enti mi free Sankis no na me ba Heroes enti from classes no na me free Dambai ho me free Dambai classes no mam tena ho bioma na me betena Kumase enti mpabo aye ni mpabo adwuma nyina no me fa me develop idea no e wo me na ba ho Kumase na eno no ohun se obi ye mpabo ne bi na ehye won kran se sua na se eba ne se na wodo hu shame okosua wa hin wana kire okay na me wofa kwame ebo a na oye mpaboa enti na free school back me nkola me sua na me free school ba ona na me boaboa no so ni mu nkakra na ebedu ba bi no ono di kan ba atema nti oba atema no me beto no na me yes sa na tie de anka ofa ma enya mpaboa eno wo se wo ono se sia bebi wadu no ontumi nya mpaboa adwuma bio enti me sa call back to Kumasi PZ abranche bi to mpaboa ho me nkasa abranche se o papa no we fra brochira ba foforo edin a dodo na dinim ne boga but ni din nkasa de John ene ye na John PZ eni mu ha enti sa abran no o guy bi o ye mpaboa na ma no na 5 pence enti 5 pence no betumi aton 5 pence bet the whole week nyina no nton wie na me ka jan sa na tie de a o ma ye mfa guy no ne ne nya adwuma ye to ne ma na nka waye ofiri abrochire ba ye nso se abrabo no ko biti wo no musa na ya na ene ma pi wo wani so enti ya so de na adwuma mfa na adwene ma eti mi domu ekoba bi wo ye fra wafo nkwanta ana me ko fa abo S2 free afo nkwanta mo so mo ye mpaboa adwuma ne bi enti me fa boys two free afon kwanta no me han store bi e wa do wato e na share mpabo adwuma na se wo ho no enti within me ba o na je say o ofa no eye ne kwame ebo no no onim mpabo ne ye deda e na osua wo no ne nchen okay
enti me no man pese metena faako be de ameye na se mepeska nanka mabue mu kese na nuanom na ye brɛ wo honom no ye nyina obi atumi anya baabi ayɛden ayɛ adwuma na de enti amefa asa adwene ne se kuma so no obi pam but on tampaboa obi pam on tampaboa difference be ne won pam ne tani won say empaboa ni bi wo ha leathers no obi no opam ɛna ne tana asa wo de leather ne si ase no so na ne be si form no enti obi wo ha opam eno nko a ba ono ntimi fancy we no so okay ontimi fancy so ɛna ye wo bi so wo ha on de ne de oya ne se otwi empaboa no ɛho no wi a won wo twi enti fa adwen sa na tie de a meto machine e di twi no na obetwi a sa bra ne na ye 5000 paper green one no hey na iska kase na wo what the 10 pence ba mejo 5000 enti me de chance yes ah enti ye akwa anim kakra na fedu ba bi no ne sika sem ya ye dene enti damba honom na me kotena ye no na me yonku bi but omu fie na fie ye enti na se cars wo fie a ono no ohwa nyina na osunsua car enti ekire na me ho che me no me sa ko ne ho e wo damba ho na ka chem so me se do hwe me nya nipa metumi atena ho but we nya adwuma bi won kran enti me ne nya den emra ye buy na company bi so ne trisi company omu lodu fie akọ Nigeria trailers akese bi enti orne me be sha ase and ode me ko Nigeria for 7 years but na me won Nigeria nyina ma adwen ne say me babaka de menye bia no me de ba be wurem enti na Nigeria no na driving ejuma na moye na oye ni mate na se na wan so twika ne bi ye sha no obi anim kan ne twi ye nyini no na obi anim kan ne twi na me nka se we me master because me ne nyina sua car kan wo driver yi ba ko on so wuku maskwan so ye onya accident no wuku maskwan so a na asa omo no na fie ne ye chen ye fie enti ono no wo advantage more but ebase ye kokwan so sei na wo mu a na ye master no e de car na ye den e ma wo no enti ono ne sa be kokwan ntem e chen me your friend Alaji Saliu edian on the friend na Saliu but me de Alaji ne kan edini ho because of obu a me ye den me wo ma no enti time ye master ni wu yes a no oti me free me master ne ka ni mu ana ode me be wura company ni mu enti me be fa na say me master but me ne na ma say obi ni nua ya kire omu anhu da na so e penisi ne me ana entade a ebi o sabra na ne mamunye enti one ne ntade ne dan mukura na me da enti obe ware nyina na me ne yere ne ono ana na ete oye nipa manka na meboa oye nipa pa metumi aka say abrabo no mu 40% ono boa me enkran me nya ngina so gina ekran po nam sa abrantia na na sa papa ni ntra fi Nigeria ba o Korea driving no ho ba wa meto driving no so e wo Ghana e ba ne sen na fi do sign do ho e wura mpobwa adwumani yo ye free Lagos ba ye no ma me wura mpobwa adwumani mu street me ba na machine na me pesa meto no na sika na nso enti sa abre no na dambai ho na man bia wini MP seat tema e ba afoforo ni mu no ne ya frɛ no ono abugedisu yes enti ofrɛ eye me brother me master no Alaji so womra na on be drive no enti car na Alaji wo mu no e no ye say na tie dia me handle car no but na obi wo adwumanu mu ana opesa car no enti ye lodu e wo habo e na Accra ye Canada Polytechnic School na chi wo ona na company yard ne wo enti wo lodu o 14 feet no wa ba Unipetro Tamarana about no ma be top wa na 17 feet Unipetro si say omo ye no na about the see ya omo ye fi we ona na ye top enti na to boot bi wo ehwa
nsuo bi wo gata bi mu a saade san ho na edware ye cars na etu anadwo 11 eni tita ma hwe machine sa mesi kan so me yesa mesa akọ one trip aye den aba enti ya park car no Unipetrol ho no no na guy bi yadwuma wo to butina na wo ho no madam fo pa enti ya mbetena no ho bon koma e bo be say 11 na makọ na afi ni etu cars na ne yeden ne yekọ enti saade no minim de esi ye de but me free sa madam fo no ekọ cars no no me kọ ye na say enkrofo okun entokwa panye entokwa ketwa enti me do me hu say boy na me master kọ ye na omode ne be ka me ho no ono no onim kwan no so onko da fempo no okọ bi friend Pascal one enkrofo bi na ye den ene ebo twede wo cars ne ho na se da bi akora yi say do musibo akora o meku no enti na slacking pipe bi o me ka slacking pipe ya de bi a seta adwoa ene na de dade bi de hye ho ai na omutia so no na de ha eno enti na da ho enti omuko na me so me hwe ya na me hu yi enti me tam na me de ball akoa ba ako bi enti ono no to fom enti say na police force so aba around enti me hu so obi de nsa somata de yachi enti o somata de me feel say omo ene omoko no ebia enti me so me da me ho no ana me bo no me boss police ni nesum akweti ana obo police ni nasum na oni say oye police ni na sana no oye police ni kitwa kra nka enya ya omo commander odi omo ko patrols enti me bo na so no busa am say ono na mabo na suma ma na chefri atoyi one jeli me kra anya less than 3.5 years sada na adwo no enti e honum na wase ye free company mpenifo no omo so mo ma enye call enti omo de ye call police station bi she committee 7 ho yes CID ni o handle sa case ne friend no CID Remo o ye fair guy bi sa tentene sa omo de asam no court ma secure court enti asam no koso no judge ni no tena mu no in fact ade be yie judge ni no yoba na ohwe said ansem ni sikoso no ana o ka kire me say of obomidin direct ye bo a I will do it for you but ade ba kwa ye me ya omuni ni say sama asem ni si ye no a driver for no one mo ekon santo kwa na echi ye nyina akọ ye no omo be yi obi eja me nko a wo na anya woni hobi rather is sign ho true enti ya sa no na me brother ba ko wa sha man ha freno kofi ye boa mi hu na ache nti obi aka chance wo hu mi wo court e na oba ho nti oba no bebusa asem na me kire mu e na eja ode me ba ni fie nti ode me ba ni fie so na setena mu nya sa nti na court dey no so a me na nti free tema ha asha man e kotema na masana nti aba na je say omma bail otimi ekọ court no omma me court bill na me ja kakra bi wom akwa bi da sales we friend no Barnabas na temo omode me ko omo yese omode me betum no na Barnabas ka cho omo se hwa ema na omo akwa omode ne bayi sa akwa omode ne kasa akwa iken ade ntino mpeso omo ha akwala no Barnabas no according to omo no watena sales for 11 years senior nti police one na ewo ho nyina omo nyina beto no enti o kasa enti o ma mfa mantum na mmom no de omo ye ne se omo de metena cantata back enti ye call court no ye was me brother ne ba be beli me no office na esika asem enti ono so amma enti omo de me call ye no omo de Barnabas so court e no omo de me kotum enti ade chen ye no omo ma me 4 days e na omo sa de me call court wo e na me brother ne bae nti o bae no no ne nadamfo bi nadamfo kwinse ni bi nadamfo no mo nsapa ti nadamfo na ka kire me say onimusofo bi sa asem ide ogidi say ebe yadwuma mu ana obi ede duro semu bi edi say adwuma no nti ode me call in Himis Life International e wa shama wudu Jo Cinema Ghana Commercial Bank opposite wo UT Bank bi o UT Bank na echi wo e ho na sa asole no na foforo krampo afi na o ma cha ase nti ode me call ho me ko hia abusunya
Say so for no. I want my sister Penny. Your friend Pastor Alfred. So for now got to no. And indeed, one on what Jay Metanasi, intimidate sorry them one for 3 years and I'm a court and I'm a sorry them. No court no sa 3 years. 3.5 years, 4 years. Hey. Because now Crawford I say I'm on person back company. Miss Sunama decided to say I company bet. I was so much I make your company name. Baby onipa na wode adene born no owuye ana opraye. When na mon police ni ne company for no koye baako. Ana you see the Raymond be ka kire me say. Minyi ntum say the course wo nyina no me na me share kire a me yeye. No mo ma me short term. Baby abra wo ni ma den ho hwe. Yes. Oh hu say AC. Na boy na oya den so obi a onim no. O mu o different ni mu no. Na ko fa asem we bre wo no. Gitum say. Wow. And into omodi asem no call court no. See police ni no. Na secretary your company ni ura no. Omokoya ade ne say na memesuma so monkonko bokro no mra. And into omoka asa wie no. Judge ni tena ase din dwuna asem no kwa akiri. Utumi say judge no dwuna asem no pa. Na eni ja asem wo mu ne say me pu every court bia na nkrofo di akiri aba. Na ya akora na so ye pani. Woni a police fo na yifo na eyi nsema no saa no. Ye ni asem bia wa ha o. Na mmoma ya pese ye betese de a o kasa ne keke. Enti the last day a court no betwa mu no. And as judge ni ka kire me say and daddy obey bibia ma me o rule judgment ni wie ye no company ni secretary ni busa na say ska be na me de amo ono judge ni na omuntumi mfa ma no. Like seriously company ni secretary ni na ebisa sa na say mo yemu anka mo fa ontum. Yes. Enti ma me na nkasa in fact na kire no me ye madwen sen kama akoda maame na ase na mmom obi otesa no mi hu ade koda me de kokoda maame na ase ana mi hu kwan kroso amefa me hu no na ade ba kwa hye me ne say ashama ya brantie bi wo ashma sesi o ka ashma fo ne ho adwuma brantie ni di ni ne say ye bone pa no akodi adanse kurumu Juu Tv for asem no ye bone pa na wa court akodi dance krum ne enim no akoka na djuma oye no na oni si ade ni ba bi na esa ade no wa shaman court as si omo de me kwa metumi akwa akoppoint omo and I'm ever ready na minimum branch ene da na so branch omo de ne ba court o ma ne be dia dance ye say memene no ena ye deal no we ntokwa na esi na okopota we deal ba na wom. Yes. Enti bibusa na say so so onimi a ena memene no ena hye de esi ni nyina echi a me car na ye color ben obo pink company ni su nyame asam ye ba kope o company ni nyina so ni car ne color ye pink ena me car me use so no na ye white tire ne head ni body ni nyina white and afi asem ididi musa na eja ye be wi asem no na de ma me beji tum say adwuma branch ni dia na ne say me san beto na shaman court a no say dia dance eti obi sa oni ma be sa police ma me kro na esan say adwuma no ho only God knows nipa enam sa branch we so a o makodem adanse kuruma mo dia form ho ye de o matum nti you say who anya no nko a omotumi hia me wo court na no ka che me say me de minjintum ma me no secretary na tua omoka se kwa mbia so mbe form de me betum no ono mo nya sa enti se omantumi anfa me antum a ende na secretary ne begini sika enti me asori de mo na me de ni nyina no na se na nyankopon so prepare me oba be pue garawe bridge bi wo minimum okay bridge ne so ena na papa bi de box esi wa na oprichie enti oprichi tons na okan no minua obi onam obi asere
enti gara we so bridge bi da kwale nso na da no bridge bi da so enti bridge na so se me serious na me kotena bridge na so no so se anu o se o we de se nyehu de so no na me siri and de so mi nkrofo be sere me chen de sere ni okay also o siri bi okay ana me kotena ase enti me metena ase no so obi asem ha no na we na me siri and then nkrofo be sere me chen de sere ni mantia ase enti me ba na me ka kire me ofa ba ku bi no so ne nete na me ka kire se papa bi abomedua na metia ase ana obusa amasem na me kire mu no se nkonko hwe papa no ye be firu aba be duru gara we bridge so na sofo na mane adaka na soko wapon ye ku be ya sofo ni pa mantia asem na wan hu na so abiom da enti tama ebe ya sa na sofo apia ku bi kodi abe obete me enti me kodi abe kakra na satan mo wie court case issue ni nyina wie na wom na court case ni wom bet ni nyina na me de yesa adisunya no enti tema court case ni wie ya no aye odifo bi o atwamante se frɛ no odifo Joe Camp 5 ana me de asem no koto na anim enti nsuo bi da be bi odi kan si ne dan wotena sa abepon no so no ana ose buo bi da me nkoyi bo ne baako na me koyi bo ne baako ana ose me nkasa nguso na me kasa gu so no kire me na me de ye me ba be kofi so no ma me sa koyi bo ne baako na ose me fa nto menuama mu na court case ni wie a me nya me adwuma sa abo na me fa nsi me puppet enti me ba ya na afede mpa bo adwuma no ya ye den aya free madwene mu enti abaye bi ya fra na gata ashaman ha na o ma me na saase na obetu kwan nti oji mi misika e de ye ne nkrata na otu kwan no de na saase ni ma okay nti o de krata na saase krata na hye me nsa but me hwesika na me de man na nso asase no enti me friend baba na me dane asase krata man se abone no mintumi ne ma me ne baaye no okofa sofo bi mpana omo so bae so mbedi asase no nti omo gi asase na madam fobi de ma me se wura mpaboye ni mu no na oye container na me kono se nde me container na nka ma de master tempaboa no ana madam fobi se na te do so wa asase e wo ho e no ko ma me asase na me toye nti me to asase ni wie ye na me de start asole sa bran so no wa ye container so aye den ama me nti me ya asole no na ma hye mpaboa adwuma no so ase nti emra oye os fund tiemu se obaye sofo no ni nyina mu no na empobo adwuma no esan wo wadwum se onya obaye no krepa na sebe se ewu koba ne hunu de ebe ya anase ye kato wo ne yakwa baba be de ebe ya meka se mi wu koba bi ma me mpaboa ana mpaboa na me yenso so no me obi a minsuro bi o talent ye won krofo bi o a so obi o talent ya na osuro se nipa na ne be competition na ade ba ko se me develop ideas fast se wo ni mpaboa na ye che me a me hwe won sa no adwuma na ne mebusa material wo de wo adwuma no most of times no obi ni adwuma na beto ni capital na wo de beto materials no then I'll buy the materials for you so that we can work and share. Okay, no ono ni nim die no e bia mpaboa style bi wo ho a obetima ye wonnim ye Yes. ono so a oniska wo de beto ne ma na wo de be ye enti wo beto ne ma no Yes. na wo de ama no na wa ye by so doing no won so betima esua sa particular style no we de eye me camera work adwuma me ye me master ankasa wa che me adwuma ye friend Josiah na o twa picture nko a na o twa video me na me ma me master ni sika na ko tu ni tinsa ko sua video na o de be kire me yes o ko sua video no wie na o de ba na be kire me e kan pictures na me twa no nko ho nti I say it's in line with nia ogusu ken nti uhu nipa no say or force style we dey untimi nye okay ohia we ni na wato ama no na waye wanim na onso wafa ho de esua I see ana meme de no so no me gina wa de ho once ade becho beba na maye
enti de nyansa meto materials ne mo se mpese committee mu a meto materials ne mo nti ugu so awo ye no na committee enti wo be ko beba no na me ma ye bia ede aguo wo be dwene wan wonte ase da na emumu no sade atie ne se uko Kumase a boys ni guo competition ye high wo Kumase chan akra hanum se enkrof boys na sua adwuma beto muntumi ntole dampo enti me ye se sa na tie de a mebuye ne kese na mama boys na ba enti boys amene o mo aye adwuma wo ashama hanko ano se me ha mani nka asema omburu 60 na se ohun se boy kro no eye ade a obon hu modern a na wakofa na ba efi Kumase aba no ono so de nimdie na ba be ka ho na moye ti moye mpobwa ne sa na moton no hi ya ton ha na ebi ko Sierra Leone Gambia na Togo Mali fo no de me de omo ma menua ba ko Kumase Mali ni Niger fo no me de omo ma menua ba ko Kumase be Gambia Sierra Leone Togo fo de omo wo me amense enti ene nyina no oye mpobwa na de amanika e de ko na se wa de ka o de ko e ko mom 6 months omo ba enti omo ba ya wasa de esi ye no Nigeria fo be ma ya DS bi enti yeso ye peke sa ade ye no omo print omo cartons de ba made in Italy Nigeria fo no omo print omo cartons na mo hye mpobwa na mu na ma cho made in Italy e wo ho na mo de aba solid tape na de be ye wi de be fa ho no so no omo twere solid tape no made in Italy na rubber na ode mpagba na be hye mu no so no rubber nso ya twere so made in Italy nti omo de basa na ye mpagbo no e de hye sa rubber nim na ya package no 4 pairs 12 pairs one box and the 12 pairs na one box no the solid tape no fa no a Italy mpagbo na ye was standard so a ye de sa mpagbo no ye wi omo kuto omo stamp omo clip ye omo de clip mpagbo na se twere se made in Italy enti otom mpobwa na even though made in Ghana no amafa kwan bi so amana luku say made in Italy sana opa kire sapepe net enti ono no be share assessment na say 40 feet container ye betwa mpagbo na 40 feet container ana so ba kofo ana se nipa mienu ntumi nye age say connect na we de biaba enti e bia nipa miensa no within 6 months na what's to me container 40 feet na 3 enanya adwuma keto container 40 feet no yes miensa a mpobwa ayemuma enti di okọ Nigeria no me ka say once da Costa onu free Gambia onu de ne container no fa etoka esika so e fa Nigeria e de ko Gambia oni Nigeria ni nyina de omo de fa no omo de koy enti adwuma no eye adwuma bi a eye eboa na mom no youth no esua wi a se de be nipa no benya container ba bi krampo be start no na ye de na ade e wo ye nso ye ho ne se empabo ayefo no se obi ye mpabo a won pese ni nua no be na obe kire no anase obe ni ye ma kire no enti wo nim na wo be no twetwe ne ho anaso nso nim na obe wo na wo so twetwe ho enti ayama se contract bi ba sa na akoye busunya entumi ntre nkwa abontene na akoye busunya na nso nka ade kakra me meka ne se wonim ade ne ya wonim ye obi ntumi ngi mfiri wunsem enti de abe ne se wo be firi wakoma mu na wa kire obi ya wonim ye eso wa kire wo star na wa kire nipa na ka onene star no ho na se chine bi wo customer ba na se woni around na obetumi de contract na mma se nipa na wo akire no na mpo se edoso enti no ono so nye bi mra yes na wo agi percentage ye den ewom Ghana fo yeni saa we no but Nigeria for boys no omo fedru omo wo saa calculations no wo Nigeria ni creative relationship or creative with business but Ghana ni de e kwa ye hwe de wo ma e benya bedi ndenko a pese minkumnya sana ye adwuma ya ne se ye den city efa enti Nigeria afo ne de omo de omo adwunu mu da ho
se when wo ye na se na nyonko Nigeria ni wa ha opeso ne ne nyina den eye no mo de go back to Nigeria but ya de no me pese me nko ame ye na ye kasa me na metumi ye eno ene ye ne enti ya ade bia aba be ha ye pa but ye ka talent na nkasa me na da talent no Ghana ye kan paboa pa se ye mpaboa pa e Ghana na so epiafo na aboafo e na eni na je say empoboa made in Italy baby ya ehui na majority na fie ye krom Ghana say na wo che Nigeria ni na be fa no 40 feet ahe o de koyi na obia san akwa aba ye nim say nkrofo ko Nigeria ko fa na maba wono so nim say made in Italy no de aba osan de aba Ghana na ya tono ne bo de den wa bra anka wo nche no ba beto a ebia anka 100 Ghana but the way I made in Italy 200 Ghana 400 Ghana hey enti yenhwe empoboa owo ewo ha empoboa ben na wo ye no ewo ha hanum sei no yen stars na say Katie stars no dawson na de enti e dawson ne say menye adwuma ba akofo na type ya hu wa henyina sa we hu wa henyina yi eye dia me patterns I wo hwa ye twa before be ne boarding enti omo uwi a omo uyi meli omo be send bibia ne omo betua bibia na omo de aba na afi no abeka wonsa wa enti na se oko register company na se ne bonye den ana den enti na ontimi ko register na opese mo kam ho bom ba ko ansa ma ko register na se sole proprietorship wetimi akwa ye nko a wo de ana ontimi nye ma me koje forms se me be fele na ade ba ko ewu mu ne se o mai mutina ya se ye mangana yi ye mutina ya ene say ade akwa register yi yen register e krampo na ade ashmafo na license for the yen wa ha ye kase yi no uni me say mini me ba normal lock machine shop no padlock me no ko machine shop a padlock ni chain o mo de be lock ye no e da houses anya say bi obeto me na me ka say me maniska oba wan beto me no na no de chain tu mu enso no obi nyama gu stone nim enti o dwene ho a papa ehu o hwa ase hu hye de hia sa na ye hu no but won hye de hia se obewa ko register ehu hia wa na akwan bi so no ehu hia bet udi ya wo echi a obeka se hu hia so ate ase ye wo Nigeria ba bi wo ifro abulegba no boys na wo ye adwuma no mantemufo ho no mpanifo no e ka omo hu bo mu e no mo frɛ boys no mo capital ena MP no so support we nti omo mpanya MP ye se senator ena support we enti ene sa no onipa na boa wo nti obegye hu tax bia na se bibia enye wo ya ye de omo moa yen unya sempoa no ma begye unya dama no ma begye asmeni gina asesi a ono no omo ni fixed price oba wo gina na ode nani ahwe container no no ahwe ne ma wo no ahwe space no no wa charge wo hey obejina ade ne hwe ne ma ne ose tu ase eno ase na ose wutua na wantua nso so ade becho beba na aloko container enti ohwe yawde ne bra wo fam na to da krampa wadwene mpo nkosa registration sa anwema no eso nanso nka ne papa mu no nka bia asame man betumi na MPs na kasa na afi na nkomo aboa yen kakra enti omoa yempo ehu ya ntwa momo ma ya ba akotua so ahu enti meka se registration de ye nanso no ye obi be se ehu so mfa so bia enne ye ya ama ase ya katena hwa na se ya tia da ye nkoye machine no ne bo obi sa machine na o kan wasem obi because ne boy denti na wonni bia na se wo scanner wo na mpesa beto oh kanene de meka se tema na mepesa meto na ne board ne mame but ende de ne boy nye de ne mame chese metumi ato
aben ya was MPP government almost say yen made in Ghana niema where Ghana 8 Ghana what bibia Ghana eno ebaye no mo made in Ghana niema mo jene say oh ya tenetra ya mfanya asep hey seriously atamas apenso kan omampeni dada jo mama apenso kan omampeni kufu apenso krampo ya TV entinyen omampeni nanado ne de odikan wa ba beka na mmom ne de tia ne se ono mo kasa asem no mo kro ya nso penyifo ne bi wa ban mu mo kra ne me ne bi free China ba say omaka ba mo de mo nye Debbie. Omo kan wi a na ye designs na edi twa mpaboa no na omo de ko China na omo akotwa. Na China mpaboa no ne Ghana mpaboa no sunsun ekesi dem. Wo de China mpaboa to cement so na de Ghana mpaboa to cement so abozo miensa China de ne bese Ghana de no kofa se de tie ne sa na tie. Na nso no omo de omo anoka eja ho koto China mpaboa be hye. Ebi mu ko US ebi mu ko Italy omo ba no ma to mpaboa afiri wa ba no ma be hye. Do pese o kasa asem no akope ntuma bi apam no a pesandas ba ku bia eden ahye no de ayesa de no de aba brini pani so keke na chese eno ano no enti anya de a ye gitum man yeye anya de gitum yeye na chese penifon shemra na omonkasa no omundimra no so na ama yentimemufo no so ya show mo so esuan mo kanetra yen shega na nyema so ba hye no no mo makrakra nyema mo ko Dubai akodi dwa ne ade aba yen de ntimi ko Dubai ni binti ye betena kakra sa na ya hye de no yen de be hye se nya Dubai sika enso omo de na mo koto no Dubai na betima se na ye de no anya sa na ba sabepe anti ade a ye ne se ye boa ya ye ho obi obetumi ato ba komuni bi ba ye beto ama no ana onom so animu ya omo firi nkura hodo so ne ama hodo so e ba enche ba beto no ye ne omo di dwama ne yeye be se ade ye re be hye mpanifo ne mu pa no ye ntumi fa re show mu lai debide ye nya sada se wo ya branch ana so ya be mu na pese wo mo wadwumi da na abobra e wo so yi wadwuni free science sem ne so some one time talk one man show ne sa man we wadwene den edifice wo na ya den wo ma wadwene begina wan kasa wabrabo ne dia pese wo ye wabrabom help yourself wan bo ho a obi antimi mbo my foot obi nkoma emrantie obi obese osun adwuma na ebioyo mo se adwuma ni o man adwuma ni o man ni mu den na obaka ache sanko okay kakra me ka kire ono ne se sebe o mampeni na nkasa na oba begina no eduma no so ba bepe na se mpeni se so etru atwa nsu a ye nkasa ya wo me na emum no obi a wo de ne twa nsu no se nkasa ya wo na wo na wona nsu no so ne nti o mampeni na nkasa no ba bepe eduma na aye oba no office no person oba office ni nyina no pa adwuma no ba be na obi no ba be pa adwuma so oba mo wa adwuma enya possible enti dia wonimu ye no busa awon se oba ye den watumi aye no ani yi ena so onim bibia nso ya pa bibiye ensa na adwuma ye ngi mfiri yensem ena me hu obi a wasua adwuma wi a opeso ye adwuma wakoka se sesi atelafo a ye ni adwuma ye kuoni me hu bi da ana me hu se obi asua mpaboa wi aka se mpaboa yefo a ye ni adwuma ye kuoni kira wonu ma wi university kuta certificate on employment association omo no mo association wo ho a kira pefese se me ni kwa adwuma sua no ye sua adwuma a ebeboa ye betuma bibi ama ye ho enti mesre emabunu se obi ansua bibi wako school nko school sua bibi na tumie bibi boa ho kakra metumi aka se wako school onko school yo sua bibi ensa na juma ade bia se wo sua wo tirimu wo wadwim obi antimi enji mfim sem de birada ba obi afa no no ye juma on store betima sake obi bi esi betima sake se ko se okọ a
wo ska de kwa bi za store ni bi uniska entina senia oso eka no na cheze hu behia se at least sua bibi na fa bo wa wo ho na mpenifo a ye wo emam yi de ka se de ne beto mo so pa de a ebe de dokono kwa Juu TV ahwefo ne na ene de be pie ye ewo ashaman a mene oso edi nkomo oso ne krakra no obi pembo ni bi etu obi pese obefa bi koton we chira kwan ewo ene o telephone number o social media handle yo ya wa shaman Lebanon old police station no any new police station in fin ya ho ena ope bi etu a yetu ope ba ko so aton a yeton my telephone number is 0543 995919 and 0247 691919 sensi number is 0543 995919 and 0247 693137 o social media handles there be mindia grow ho asio ndia grow ho yo edera ni adaye ekosi ani pitiri aha na yede yenkomo twetwe no ebesi emse yakasa pa oso akasa asheni life experience ni nyona mu ane oda bedu bebe odi adui na adwen a ewo eniswade hunu ode sine no so pese obie factory kese na oma boys mebu na eni adwuma ye no ofa bi gum na omosua adwuma ebi mesua ebi mso ebeboa betima afa emma kra betima ye adwuma ho bagging ni ade nyina emma betima ye na 1 acre plot awade yes ade we de betima fa nema bebre nipa bebre ama unemployment ni so so ati eno na wo ye de aboa den na won so a wo hye wo ye de aboa ama unemployment wa mayim so ati Juu TV ahwefo yede mo ase se abre na bre nemu mkoso ara ehwe na mo share na mo like na mo san comment eka ho yede mo nyina ase mkoso ara nhwe Juu TV na yende yo nyama bebre edema Papa, mami, oh yeah.